Mal mo galang. Mal Mal eh. mugwa Ede ka mal me jok direlong ya bur ka mal eh. shine buro mal mal Mal. mugwa tap male And I believe this topic is really important, an important topic. Along I'm very excited to be present Wale. So they introduced our guest in Chibana Wale. Riudun Wan Ngayen Pastor Bol ka Abad Yeshua. So welcome Pastor Bol and the Mandana Tabo as well. So I think this is the second time Jikonaka live stream with any. Welcome back again. So thank you again, so topic in Vinaya present today, Kiko make Christianity a religion of white men, a religion in the Queen and ideal. Go to about for con introduction, your the nation benial lo berai kenyam and then bagwara demandani tap and then be pastor ball ben kore yo be part be present. So ane kwan ore so Connecting one thing, Pete Kajan modern time, I think, especially Kakan Rundati, La take a mental picture, Mela take a Rudan one. Medong la Christianity, La Jagwe, Kello, religion, then it a bore. Chang to work with you, Puru, la York, con we con movie issue, we con Turu la Dual Cop. You didn't want be issue, be Jagan, Jaqua, Laga, Torga, La Linglin. A young and a quote can a jagger and I'll be Turnican and can eat a bore. While I meet you work with you. Lot of Western countries because jegalo state religion, care religion and war here you not one again Christianity. So bichila loja bok kata meda ne kwa Africa kwa ja colonize ka gwa mi ke 19th century kana 20th century be jego cha Christianity cha use ala duor mu kwa ne di char kwa ga colonize ke je kana do den ko ken den chia ka wa ne. So ti chi ga tan na especially ne de charge kana jaku biga tie jo be Christianity a religion and the bor mu kwala use ni je ko ba ne di char ba ko colonize ke je ki ba ka pel ko be ka kwa ne de bor chang na tan na da ta ka ne di char especially a young people kan were wana ka pale dan ela pal ka ne di char wal ka dupte wal te la pal ka na gwe ji je mero de kagen dore wi chara jala de ngundeng be benten be ngundeng bi ba pal so ri na tong wan ti na wo ko ngundeng la de o ejen jagen cha ja kan were cha ngat me me la ngat Christianity cha lok cha ban pin ta na do ken ki Islam wo ken ga pal muslim ne ken ni pal muslim ne bu ngwane jen ejen da ko na pal ten ken ni ten la do chal ka rodi ne black Hebrew movement ne te ken ni e Jesus wel te kon gul ken ne di char si ken gula ne di bor so at a ti kati gora address to goro da na right obedient ne di wala ken ya goro kan la de Christianity religion ne to bor ba na me pok and Christianity dung ne to bor ki e dung ne dia Bible abok me ci ray ni jen ga kwi doro kel karo ade ki ci ray ga kwi ne dial ke yeshu jen kan en to bor ki kan ne dial so ray right da I jen question be ne answer na me ken yam ben go re dong de la ne dial lenga kon o a to go pu jo religion ki Bible they use for de ne ko kien de ko press ke ja ki de ga gwe jo gwe ke ping de ga use ye they go share can eat it la talk and more the Bible they abuse their religion ki Christianity they abuse because mane ko ken ba ka gwe ping ge na mo xiang mata ko kon human being o la kon ko la kon a ona bu kon cha ka shedan ti kon a goro bu ko be ta ka shede ba kon ku cha ka sher ko la kon goro ba na ko ja karam kel ga kon whether ram char wala ram bor ta ga long o bu kon la na mo so cha religion cha use ke wrong reason so why ngula na do kula cha ke mo wo Christianity here religion and bor goro ba reason dang jog ba ngun ti la use ke na do ba ge yo Christianity here religion and bor men yam den slavery me shit wo ka America ka gwan me shit ke 15th century so ka gwa de da ne ba ka wai ni shi ke win mon shi ke na wa explore ke ta mu de me chala Christopher Columbus ta win mon cha wi me cha dur to go cha ko jekten tina ben ka Africa
many mutually slave trade talk slave trade talk an area Portugal Canada talk many mechu kawai ni tenda North America men tenda Europe chu Rodian Martin ko ba ne di char ba ka nang la kwai bi Canada bor bi kan go le de ka ben e bakan nge chi ka ben ka short Christianity lo shi Christianity ji kan no ana ta yu nang Europe chang riu ne dong wan te ta ka kwai kan ka Canada bor ka Christian ne la te ko la ben ko there an ko la Christian de ka da ta ka kwai di ta ka kwai ni de da to ko ri na mo ti kwai ka cho lo do jin Christian so ka quick and more lot of people especially black African then the America che gwai ka loi kien Canada to ko di o da ne de Christian ni da kan ta kwai ka kan ne te chang ne je ne te chi kan dia ne ko Christianity na religion ne te bor kan gor kan obi gara ma shar ba kan ko la de je ka je ban mi chuo ji history bo mi chet ka je ne me kon to ko Jewish people in the past the Jews at one point si ga rodin je go kan doren ko meng ne ya ko kan doro ko kan ngala gwe pin chang ne me dan ne si Yesu ji kwar ja la do bi go re wa ka tuk to go kan ji use the one kan go ro da kan mo lat si ga ngap ti kan da on ho batare dien karo ja bora so kada ti na me one point missionating one si ga jaku go ge je wo Christianity a religion ne bor ka quiz slavery me chi to second reason la ne ding one agu jo Christianity a religion and bor ge je tur ni Yesu cher ka men ta mention me chi wo ka chwe ni by all means de je go ti dial tin go ke ti la ni ro ni alla ka nyo ke ti ka to bor Yesu ram bor ja ga ne de bor and then many point ko bo by chol e ram bor so in that case ne ding one ta chu lo den chu wo ja ka ni sine go ro ko ne de bor na mo go ne no ko da me dong share ke ne but ti ro le la ti jo Yesu ja ram bor ke shi ram bor that's the question jana European ke Christianity be European European country number one ka Bible mi shi ko ndi nga jo Yesu ran ji Jews jen che jen ka Europe so we know continent Europe thang again in Africa be Middle East be je alo te ku je do den tong me the other side of the world alo Yesu me da je George sher ka ta dong da ran ji Jews da George ka je ka first century ka runde kon te runde kinero te shiwa so mi shiwa ku je gop de che da boy along pa dong da George la mi yan miem ga da kana ti char she ma da miem kon e ti char ka da ta wang mo ti char bo na but che ra mo bor che da nen dong te ga blonde hair e ke dong te ga blue eyes se ma ko la ne ga turu ne ga da la ta ga move ni our people especially ka film ne ji za kon la nyot ke ne want to confuse ta actor to quala play ne role Jesus ta ko confuse ke ken Jesus jang ne re chu interview nen ma turu la ne me turu Jesus even though tara mangai ture Yesu tara mi ture de matur ba ne de bor ko kwa move ne la ba ko confuse ke Jesus so na me another thing we kuna ku confuse cha chu la do chine go ro ko the bor mo go ne no ko da mi la ko mi char but mi po la lat go ro be shu kel ba kwen ka Bible wa na me ka kor ni da rawde shu ka bi ke ba wal ba kel ke men chi po la lat ke than dong da kon Yesu da kon ngai ke je ke jen gwa da me ka sho die ke ba wal bakel e jena kanien te ma wa myam te la ran me ban cha la ran ke siang nat e siang ne me chan na kristo cha la ran e siang nat chan na bung ngot ke char amo so siang ne me che ben lo ran ji jus ke ring ta kon ju go chi jen char be ta ke right now ko jen me dan me ken ne ben chi ran ji jus we mon ai me cha la ji lisbo cha lo ya thare me dan e te jero ni al chele ngon la ran ji jus ban me ya da ba la ran yes te ben la ran ji jus ko cha marai cha lat ke Abraham ke na kwai ke je lor ke me ko le ben la ran ji jus ke je bara wa shi jen nge de ko na ngai ke je nong da ran ku le cha ra wo Yesu e ramela white man reason adi odin jang na ku ba cha ro Christianity religion and bor adaga nen ko na ka America men
ta da ke ten kam ne ni char ke ne de bor police be nen ba ra mo char bang police me bor ta gang me di te kam dien so na mo chane de ngwan ta ngap den che shu yar gwe ke je u na mo che shuong so the ti ke reason e dang diok dong de ngun ti Today, you are going to Umala Shark and now the more Christianity, religion, and the board. Quick colonization, can a tour issue the line you get Lamabor, can a dagger down at come to America, 80 shark and 80 board. So go out there, call them and up. They are called a lot of story, Metot Kataya, to Christianity or the Africa, the Kia big, maybe a coach are not colonize a Kawai here, Bedi. Tai chuba ka Africa ke je ani brother tabane beniala Alan de our viewers de kaner ne dialo content cha roden commit ko bika tam bien tek ko ba na me ba de guch mara bien de ye gwana ba de je te ba ke o an malat ko me cha dia bang dara cha na ga man cha la ro right de cha na ka dam nyal mi chin nyal mi cha dam la jo je no cha ke na je pin cha lwen right dan me ate ga gwan jagare na ten content ban right okay first of all ngoan chi còn làm nó quay content lát con mất ngát con này cái dân kèn đám cái dân cột đám cái dân lùi lại của con là lôi đám của là giật cả ta nan của con là nên mang qua cho được một cái giờ win mon là đi cái nó ta người của đó là cái so de gwana de tie long ko da ra me da ra ja ga mud le me kon ba loy na ba ga ya ano no en tie ka bong de mun ken yam before kan ko no re ra ja da dong de ko la tie ko ra me cha lat Rajan mo chalat ka sam wala nyam choko wal bakel ka bet baro me tak rande de ran ma kwen ka yen ga de bet baro sure well bakel ka bet baro chawe dung do chu ko nyala jogi chupe kenende kana bere en chaluk en chen gwi ne menne na de don ko na gwe gene mentara kan kwala gwi ne loj so alagwandan medan me raja ke wun mi jalo samuel me we david me we dane so take a chalat instruction mu chalat before can and more can and all me chalat che we chu gwi ni bare ki pat point de ki te ga mem go ki te ga walk to diri to da ko da re ulong te na no en na to chi ke ga to che ten na be chi ken to ga to en walle imija danan met kan na wuden cho le jim kavizel ki wude cho le rubat fuwal ten content actor ten content kam ke video na ten kam kara binen la wo baran ba la de gwa ba muy ke miem to go ba muy ne ko wan de jo de gwa ke wo bana de ken be gwa ke wo bana do ko la nan kan mo no e che ke chi den la da so ko right kon go to ngere an guru message me ba direct ngere ko right kon go to ngere ebam right me da ra chuông be che bo be pa la ko bo ko right kon go to ngere ngere la karo dia char no kane te tel gwa re bible wa char kane bible le don ka wa ne ka tu cha ko wa chu ko kel be tu ne ti mu cha la sure kel ka bet janar bakel cha araja me chalat ten chawe ka chu ko we kwan ran cha ka shadan ka bana je chal ne ka shadan bere yer roi ken di nyal ka ke mol pe nyame ne win mon ke lew ka chu ko ran chu cha ka shada pan ka sher ko chu ka cha chu ran chang ne ka je mini
có đi các bạn kêu cái này bắt đầu mình mặc tin nhau Cho đi cái bát kẹo cái nào đâu. Cho đi cái bát kẹo cái nào. Chả nó mấy dân war gal chưa ní Ghana dem mấy chắc quân nào chưa cái chắc ní cái chết đấy. Chưa cái chắc tụt cái nó ngót cái chưa cái pot chưa cái chó lên nào. so this message is goes to nas and then me muchi je bible kama jira mini linga go apal ro de awa chu ko chu we bana ran cha ga chedan kon chol ko ru dan di tama chun mi chwa go nu pa ya ben 100 years ago run to korte pa ya ala kon chwa ko mu ka me cha pon me cha ga ran cha we bana ran cha ga chedan chu cha ru en mala ka me illa ka me je ka kawai ne ka ro di na re bible ka mi cha we ran nge de nu en chu de chol ro ran including you cha we chu ko chùa ga đã đâm dia te kon te cha đâm ka da bu wai chùa ba chu cho na right kon go tong na antam mu lu Christianity confusion be ka dukten content cha la cha kala de brother panam ka dukten be da ga mo be ka ka no slavery cha to ka ka wai na ka rodien ni pon Africa chi slave to often because Israel chaga ben slave ki Egypt na mo chi den mentality inte content kon ko me chi grandeur bere chi grandeur ke je ber mi chate ga ne de gol wi mo ni pon ji ju to ko kon lo ke jata me to e ka ne ta la ji ko chi ber cha ga go mi cha ga go lo ko masai le mi ka jam te la me de masai te la me de ka masai chi ka wai chết cái đua bên trái cái kawai and 15th century me bega ji Portuguese ka North Africa ke poden chole Guinea ke Mauritania kana me chole Ghana kana ponu ten ko kente bega ke chicken be itu kan no kan me chole Christianity cha tok ke 15th century iki 19th century ki 20th century no menu kun ka bok lagja mi jogo warken ka bal tu ni tek ka roade be gwabe mod pol te pol mute te ke ne ke 19th century ki before 19th century mini gujen warmo Down show well kel be and our bakel. yeah Chawe me chaje jek awa chwe nu ka intiok ka ron ke lu sugar mat duel ko sugar ne din ngwan ngie ka chwa je ko ye chu chol ke ne am Christian ne ka intiok na me Barnabas me cha lin ka ko me cha si ben me cha bo ka ron mi che ka sa po ron ti en jok bi do ngwa kenya ne ron ti en jok bi do ngwa gam mi ni ka na 19th century na me kam da kana wuma sa ni al tan jen ko ru tiana long no ka ko da me ko wumi mi cha le Antioch me che lin no cha rai ko cha wala tin ka je ta ne ti chi yi wa nan te ga chon chùa wo ngot ka mala na mo chùa pol chùa go me chùa pol chùa je chu ka te ke la wana mo ka ron ke lo ka chùa Christian chùa ka chùa chol ne ti Christian ke je ro mo na mo ta la mi cha lo 15th century so in 15th century na me of course ke ne ta la ka je lo tu cha na in slave ka do ma mi chu ki history go de ji no Christianity cha ro to ka 15th century Gen Christianity a muchiro to no ko guam bar akan ruona me akan no ben kajan chanu ka Africa rani Ethiopia ye boy ge Philip Chenu anya wun mi chala ma to wana ki je ba wana ki Egypt ka Alexandria jan gwade waje nak tin wun mi chola mak Matthew wana ki Ethiopia wun mi chola Simon mala chol ka zilo ki Simon da kan ran kana ala ja dong wero ka dian tam ne de wan tam ku kenen go ja dong wero ka dian chi ga juju ka dian
ram ke re dien chi ran ju ran kanan sai man ran kanan sai man me wana kejen me chola Mauritania ka sai kejen pod Africa mo kejen sai ko le ben ga di pod west me bakan na mo bakan je beno so ko kuje mo mentality ente kana dan wala man jien kana dan no bana wo ko ba mun den ki ku ko kieno ko ten wi kon ten wona tin tam gwejeje aken ten kwala chol den te ti te ran to e baguru ran dere cerka for example nuare dongde ran lare jite mu kana lel cerka cerka machara cerka amo ngu wale la mutene no alel ke cerka bakulo no no that gwanan leda ga chare che leda ga charan man cha guru no ba me mu cha me kan wal gwa ba me ba me che gwa ba me du no ngu cha kula lare ke ja che ga jogu biare wa ke lo ja na pe ti kwara re dur dia ka bia ka la ga chur gwar te nial ka gat ke ye gwar ro ere dur dia chi re dur ke mulu no wala mulu na do do Christianity ye dun ka waine they are wrong gor ko no ba kan Bible ba kan nyaw ko na nyaw ke jan gwa da men bala wal pastor bol ene welcome so go ajene topic mugwa mende lar ke jen wo topic mugwa wo te ka pang kon tijba ka te ka pang kon tuwa ka ba to dere lokan topic me dere ne to da ka lok njena mo malar jen wo te ka pang kon tijba jen inshallah mandan jingato e pitch chi we dan garo ade che tuogbo ala do we mon chi garo den moy ko kut ten kwa la chal ke kut goyni njena mo to ko nyal tin to ko ken to ba ko cholo go kut ko nyal ken to ko ken to cholo ke kut njena win mon che tiang ka ideology mi chet keno la yeru do no keb yendur biaro gwijen wo kon dene to ko njena mo mulunu ko la ko da pan madene let kalet mugone uthine nyal dane mo nyal gone uthine ka duor ko dane jof ka wuj ai chek chimwa wo dane la wiya kub melelo gorje wuj manan ala na taka ka ideology en wo duor orodo toge bora jene bokula jojo e mugwa mbalo miene ke je chanok e jiwen mondial chiga nuoro goro jiwen mondial ko la malar ti jindian ke indizio tudoro ko ken waga chena niyo tega ke buddhism mi jinu wi ka Russia kene Asia mo ke lew mi jinu wi na dial ko ken bi ko bi yek mi chol ken wo ko bien chicken Canadian American Israel te chu ko jo dorien ngodobo gurken mityak mede malat tiak mede roye ke tiak ko weekend point ke yo ken point de jene ko Canadian lot tap ko meji move meche wo wi pam ko de ngoda ko nu la ana la wo chana bebel ran la gur ne mityak mi be mal tiak an tama mi be tie ke je mi be yo ai jene nang na kai ideology ne dialo to ala ko nyal waje ni charwai da ladje ko en Jacob mi gwi kone nga to morol ne Abraham kana jako be bet bang mi ci ko nyal me yoro nyobe cha jogo lat min belat en baro da nyob win mon ke liu ka kwai ke baro da nyob win mon ke liu baro da nyobin kan baro da nyob ke ye ke ten balat be joje pikro to ci ke ten lat ke kufin ko ken don bia kana na nungdoro ko ken ngula ra jeno no je ala dweje da ne dweke me dweke jijip mugur ko de jiwi moleng o de kan gul ngaje no ka ko wo gul to ko wai la ra jeno no je
ala win mon ne te kon supply tin ke jijib mala chwal ke siang shobo ka gwar a man technology ko a man ten kokien a man piet agriculture a man myrick ne den kon to ka technology ke jijib ka ne ten kon tum ne ken wi mon ten ngai ka gwar e ken te chu bible gor chicken bible sha bible to ke me bible gore to la kola jol ke tora kan bible ko muse te u mu ga kamra ka roje dan je kan larga ni chak no ji je to ka ke bible won te ka ti kan ko record enje na mo tla nyin kus ni ken ne kono ken kus te konte dake alarik dial te konte to ri dan wel dial te konte to ke Egypt daka no ku ko nyala nyu no rode en ari guemi o te ko guemi finga ke ri luang ni te ko luang finga ke ri yer me jak yer ko wona ne ba bariem tu ko yer ka ke mala kana pal mbi nal ja ko bete ke piu bna piet ku ko nyala nyu no rode ne e yer mena moy kariembe mi bu ko dien la ko yer ye na mo mi be ja go kan an do je dan ke liu de kono de na do kep ko win motor na ne ko nyal che ji jip che je no nyo ko no rode ko charo ta krunu ngwan bat ko gor wo balong da ba ja ngai ko na ti gru den tab ku to gol wi mon chala nye dan ne jel kana la nye dan ne nyu win mon ko ngai ko ne to kon ke line ni enje na mo meta ko role ne meta ko o ke piu chweta ke chien kel mishu ko nyal ling tu shukan en la nya mo ke liu shu ta ka ga ti ji chung ni ti cho dap tu la win mon nyu ko but nation ab ngwan e china ab ngwan chi ko e dan ne ngai ke shababa chira mo do mu ko do dien ajin the issue no mo mani me chi ko nyal che ba goro no baro do wonyot ko dur kel mi shol Israel ala ko nyal charo do nyot ko kon dial yes ko ngaje ti dial ka te gon dial ke anytime ngai kone dunu wo ko chiloy de yo loy ran enje na mo jen ko lar ga je ko ala ruon kel ke je dare je garundi bador bo chere ne ge shen kel ga roade ke je mi chele je ke na ga jen enje na mo mu ko ben ka ponya me enyon wech emmen ci tuo ko ne la kel bat ko charo da lat katan cha la rode charo da lat ka me baling jen talo ku wi mon go the me ti cha right ka jog dien bat jen cha right ka kwiram kel garo mi jen ku de wai la ra jen no ko je ko che messenger la chol ke gu che ka jak ke jeng go de da che ka ji ru el to go ko mi la go dun to che ka ta mo kwa ke lien kan bible to good mi shole be lam na ngai kona en be lam go ba che ran Israel ba chi ku Israel choro nyo je enje no mo cheng ni me che le be jen ko je no gung mu to enje no mo ko en ran ko kon ko bo charo ka kwando no kon enje na mo charo ka ku do ka kwando no kon jen ku je la nuere ja la re me bi je ta ke story nuere nget ke ne ko cha mi chi ti ya chi ko nyan ngunde ne ken mi chi ko nyan chi ma bie ne ken chi ko nyan ba wo ko cha e ja tin du tu ngwan ngai ken ne wo ko tan chak na ja tin enje na mo bat ku tan chak na do charo do banyu karam kel karo enje na mo milakop mijene kude why a kop ko jene a part of kop and point Yeshua and Jesus mun ko ala sol mu ko ben ga point kono widan chanyon ala ko da ekel jen cha wi mono ala ko da dung mi serway de lat gad ka ko jena serway ka ne kon enje na mo choroi ko gu ala roi pot ajen gwaden de kon tuk de kon tresen o mu gor kon tuk de kon ma la noel ja cho lo den
be jang so le nyali te ber ni ke chode tim mo ni ke chode ngai ke je ye jen kop chak ala kop chak mo jen te ke ne de chara je ke mu gor ko to wi mon mi chi wo ban je na nyon wi na den na wo ke je raman chak rul e picture right chara ga Abraham ka Bible mu ko kon you no Bible chara ke ne de wan enje na mo chara ko gu ti kan ken bo chi ke chi nga chi ke ji re kana jen chara mu ko lat dam point en ko mi gini ko ni Bible ke lew ko nyal kana malar ka shankel ko gu ta cha nyin ke record kana tim kan nyin ke record kana malar ka shankel ena ba wejo ke ba doro ba de moy ko kubde ci de ma jek kana lar kana woni den sar ba ya muj ka kub misar ma bi apal ne te der ba ya muj ko kub ma der ma bi apal ne na bur ba ya muj jalla cho lo do ajahan kub chak lengar waida ajalla la ne je on chu kub chu rai kula bala ko kub jen awai shi me de mat ka mi je ko shi me de mat ka mi je chaka de che bu ngun cha bana ka kwidwe rekon enje na mo anta ma kub ku korwai ka je tru gade an gada bo me se bu tasapai kana roda ba nyu bo jala ko bo karo ade enje na mo choro nyu panye no ko me de pal dunu nyu ba na ko nel an wo ko nel jatin jen ko la ran wa ka gwar an jaka ne ko ba bu liw ko kidweru kun ko ba ya palaka ci gwar ta ko lo ay raja mo tok enje na mo raja mo tok men de ko na nget ga je ne no raja mo tok gog dial tele gog misi me ben wedere gog wan jenne ke gog ko me baga ko misa na wi mon ke ci roro je men ya man de ko na nget jide men de men ko wala me wi ko ko lo gor go nge je bu wi nam nyom aje ne je jam masaye ke je abang haj wi mon o ba nget en o je la ko do men tok telegu masamanak mi bororo je anje na mo kana melin ne ka buddhism ne ka hinduism ne kan kus goyna dialon to telegu masamanak ka bororo je teleje a changa ni nguden la jagareo e wa cha lele e wa cha na ka pet e wa cha ma pet au kam te ko gong me de cha ma pet anje na mo be na pet gon jeng ni ko pet mo de anje na mo e wa cha kun du no kana ko lo je ko runwang chwa wonen wanchang e cha wonen wanchang lat ke je cha na du la wa cha kun anje cha kun ni ka pok okay de ka lat ken kuchungwan but and de tesomon de lat an wo ku den ngaja ajen ku jidu na me all right ten cha lat ka thok ko cha thok cha bu well ala ne de burtia yala tok why pel wan jeng jaga ke kala kan mugo ala kana mai ka bom be kana kula jaga dundien bene la ji dorka be kulo pap ko Christianity me nong ja ka Afrika sha de nong ka mach sha de nong ke te enje na mo de nong la dun ko mi ye na ro den tinagoa ka gwi na ro den la na ko tele Christianity me de nong mu kun na la jaga kwan ko na ni yo kun na la jaga kwan la ba na lat ke men de lar ke je but could take a sharp to one a yalar na me could take a sharp to one could they use kashi jirande they use kashi jirande and jero michelle gujala tika power midi they use ne ka jen point power ko duna mo they use ka je kayo mi men gur jek they ju yak amula ra jeno no je ba example kel balat me ci ji ba gujere wona ne ku ken bunga ci ji Israel ci nga je su kumnyal su mu de kan su kana wa yenni kan ba kana mie ba kana rom kuruntu ngwan ka ci ro do loy ke jenta ko no mo
muluno para mate ko lenga pe enje mo chan chan nika dulo go awo ba tokla ne te continue ke roi ko tini de tok tin chiga je kan dia enje mo kan kawai ne shagan ta mata ke la kawai ne duno mu be rana la wona ne cha wegwa la jogo je bon na me cha wegwa enje mo la ne je ka tok enje mi chi bible mi chi gong di jogo chi gong cha ko la rut ken mu kawai che jogo hene me mi je bible la kwena en point en bol ta ga ngi yo mi je bible la kwena men la di chewu mi kini le ba ka bible che belet cha ko la de kawai pa mi be win mi cho Brazil cha la de tu win mi cho dol ma jog te menga yen dol ma juk chala de che jogo ne me chabelet enje mo o ba foglat ala ken chikana no ka duo me gur ken no bi ji Africa be ken be colonize keke duno en ko atwok chega men chalat mandan ala ja cha ka jogo ka mak cho ka wol baken mak cho ka wol baken ba wol di da cha ka jog amasai enu wiare yuwa ka jaga na ka jikwara wiare yuwa ka jaga na ka jikwara okay de te kula wo metero lo ko kodde masai ngulele na lo jogo je wiare yuwa ka jaga na ka jikwara ka dara chu joje no wona ne chi mundeng ben ga kon ci Gabriel ben ga buy ko mani buy ba wa ku ka kle me je de ne Gabriel wa ci mundeng jaga ci Gabriel ja right tera duo me de masaje ja kala command ke je enu wiari yuwa ka jaga na gi kwara daga chujo ngi yene tera go me le yenu tin roi ko kwala ni nga jen juru tera rama kana ngajo la de je tera ne de la ja e pik ja chi ko lu win to ko ken why e wo ba kom nyal ba ja ngaj enje na mo en ko don palke e win mon ke lew men cha win mon me ke lew ba ja ngaj Seu chana e chuling and wo map we liu kiji. Chana you know lingbo and wo met you be liu ki Ethiopia. Would me shall tomet we liu ki India. A man in cocaine. And Jana mo chick would you one of the polbo negajurum. Negajurum. And who and ko. But the Muta Carodian co in the back negaje. A wo we won't be you Guanu right ko be yikso pit about komnyal banga jeno ko de yake men ko la kerge juza Adonai Echad Ishama Israel Adonai Echad ling lo Israel komnyal ko duno ko ken enjena mo e ko kel wi mon kelew and weje ala ko ala masaye tierne jen ko kono lum konji Africa why la rajan no je shaban ka Africa and point masai e mede na ro de liak ne ko the me e ko da pan de ko dan liak len kon ji Europe masai kana Europe madon masai kana America madon masai kana Russia madon masai kana Australia titino kana madon but masai che Africa che don che Africa che don enje na mo babu lo jok ni ka ta me da ne chi Europe me che ku liu so ko lo jok chu je ku lo so ko lo jok ta ma ku lo jok chi rameda ne guri ha che liu me guru de ga ne che liu enyo ala masaye jiju cha ka chole chi ga ne mi jini mini ke chek mi jini wona wi dibili yala jiju chi ga ne de bor Milara maju mbore nen ku ko chinaro den met ke kun chicken chulo long ke chicken tit anje mbala ta ka mo mijigar anju ben me karoren met ke kun ken neten boten ko ken muluno de lara no ne ala melet ko ne ye cha lar ko roide be good roide lalat ke ja balinga ne ko ken to wi mon arwai dur cha ngaj no bu wi dun be nyon yen ji wi mon ko ken bi akom yala bi aja lok e ko ya gadizra ngai yena akon chiro dan mat ka politique muslim ne tene ala wud mishala Muhammad malugo jiju do wote ka ter ngai kona tuke kor ma wale
ajen tari ne dan ajen wo ma med lo le ne yego choro do mu ni ka jak dang wero enje mo chireka masai e ponte dien kana chimani kon chiro dan maden enje mo tala kon ter ke do kon balara ne lo kon ke ne me du ko nyala logo kon e mi ko nyala po sai me ne boy bol me le kadit choka kel no choka raw mete ka ram shi je dit choka raw ka be da kelien mede kwen ka de kwen ngum ga dur kala na ga dur bere gelin ngum ga dur wer bay gwe kula be ne kula gur okay ngum ga dur kala na cha bang ti je kala na cha bang ti je gwe ani nin konan tama dur gake roja lan konan wale ajen bible mem point ne ko dur gake e ken ko nyal chede to weekend e mi da we ke Israel go ma ko kon mu ci ne gat mu ko mu ci ne la da bo right ga dur la la ni ci ngu ma ga dur kala na cha bang ti je wan ga we karaw de ka ngu real parwe mon roye ka ho ka ngu real parwe moro ka yo korol ruwe ro gwa ke kar ruwe ro dien gwa kel ka ko nyal ana ko kwena ko dio je bele jen shele ku bare chawa ngu ma ga dur kala na cha bang ti je na la ken cha bang ti je cha bang me je ngu ta ma enje na mo ka ken cha bu tini o kona te ko kut me cha kam nu ko mala ko da ma ba ka pal shine kut ka wai shine gor ko kana cha ka bela ka ken cha to lat ke ngu marial ko wai mu ro de ka karol goro karol ruero dien gwatkel ke ku ko nyal ala gam ne ken ko point ko nyal ha ken kwar en chemek raja me ke liu bo gune ka masai ke ku gade ma kwar lu ko tamme I waja ne ramabo right ka shuka wai kon raja ko lor ku dien ka yang ne de ken ten yan ko kon pin no ma bo chap ke la malawiya lat ke la na ko nyal je ben ga ngot kan ngor to chaga la dur kel cha dur ku jogo ne jin biya bijina boy ga dur ko bu rayda bi ga jago wotong no wa dang wan enje na mo no mo lo go ngot enje na mo chaga tam la je ngot ko nyal ga teni ne chu dom chu kul chu de mele lo ga ni kan pon mudang wan ko lo ga pan ken ji wi mo na ko ken chu naro de rol ko wi mon chu gro de rol chu kan wer ne ko na cha ro dan wi ka de ken den ya no kon pe nyala mut ko nyal e jam kul te cha bone ne te ko do bor e ko do char e ko mo lo no wana ka wonyam a jana ka chu ram nyu nyal ram la ko a wa chu tok dol en ko nyal a wa chu ka leng ka chu ka lu ka kaide ka chu ka ja ka dol ka ngende we en cha kwara kwan ka bayon pem de mere rode ala ko la te ga changa ne ngunde en te ke bie ka bie de cha de me je rol ka ja ka cha de je rol ka ju ka cha de je rol ban tiyo ko da bo da me bie de jare lo ka mu gor ko ngot ke de ko gor kane de cholo lo doru cholo lo chiga ja de wene ne mo kana lel ka we da yo chine gor chi ban tiyo de wene ne ma kan lere we da i shabelet okay ko da bo da ja me right so right me ke liu chuela amendment che good ka right me chuela ngwa e jana lo bagada an lo bagada anje na mo ala gade ala o te ka gad me che nyu wi mon ke liu mi jini ku en je ke liu o chen bi ku en je te let che ja raja long a jana lo bagada ka le ngarwaide ramu pa ka chi waide billing en gada no mo e jana be ngenda ba woga je ko chero da nyu ni wal chero da nyu go ci go ci liu but en ni te jogate wa chero da ba nyu ka gade mi ci ko balaru wo a palo wo le kwai ne palo wo le kwai ne dinian ka ram me ko la lo ke je wo dinian ka ram ha en ta tinu wala kan abram ka ran to wano le nga roida ba nial araman ku win mo la cha una roida jen bi ta ga ye le nga yen ju win mo ajara me bena ba ja wi mo en do dien me burai ko kul bu cho ko nen wale ka wai ne mi ci kana ba moy ga chap
chicken pitch chicken mo ke chap chicken bo mo ke chap ko chicken Christianity chicken bo lo jala dum colonization but melade ye to ala masaye kakalare shegula wud mabor wurdan mala jago ne masai ba tur ko ne ke pilim no kon ngai ye to manan chi jama sai ko ke jenta mi dan tele pilim ne wi dan cha yer ka technology ha wi dan cha yer ka technology chi jo wurdan muluno ko charan cha ka chede mi jira mi char jin ser ko mi jira mi bor jin ser ko mi jira mi da jin ser ko charan cha ka chede shi kalar gwe ko yo ko gwe ne nyet dan tereje mi nyet bi shi de wuje ga dama shi nyet ka wa shi de wuje ga ma bor e bi nyet bi wuje ga ma char nyet ya ken nyet da jen the true human being ko en being du ke lu ja ka ngu ja ka nyet du ko melar to ga jen de ga nyet ala true ran ara man to en nyet en tereje mo jen ko ala shola inner man jen de insane men goy ku kene jeku ajam wona dega so de da lara no tele ko mechar ka tele ko bor tele je ko bo tele ku fi cha ti bi wi mon ruaj wi jo kana na cha ko dor ajam ko nyal akela mo me chol ga choden walle mala nuere ja cholo ko cha men ci gade men ci ja ko bana kula ba nyogwan ala lot ben lot kama sae me be ga je o ba bulu ga duer kon ken o ba na ba nyoko o ba ba la ro no tel ku ko ken en ne ko nyal karwa de ja la ro no winda da ci nyon ala Christianity she dung ka waine kwani no dan pai ade kan ko manro kon problem ci te ko kon ja per ga goro problem bo ni nga kane no ko la ne de boro te ka problem na ko rodien ran guru ba ling ne je bi guru bi charo bi insert ko ba ling ni ji miti ka power kan yo ti ka lwan go di do lat en je na mo so ala goy ko janufin me wale ka ko dan kon dia wi mon ke lew a picture sure de chop wi mon ke lew a de la ro ne telo ku ne char ka telo ku ne bor ku bakel ajen chaga yo ka jen chag ne de boro ko bu kon garam kel bu kon go no kon dial so jen de la no ko ban e kel jen gwa do de perfect thank you very much brother Bulk your presentation Shalom. yes malagano thank you for your presentation so you know she pointed to one to go she got lot ke ta religion ta cha be perceive Christianity dung ne te bor audience so now go to ba focus me tot bar here ko and which Bible a lot ke queen ne te char specifically so ka main focus a lot no ba base ka men cha la Bible of course they don't want it to talk ti cha got a story but Bible which Bible a lot ke queen and the char so tuk Bible la ngai kon Genesis tuk chagawa so chana yemen waiting which ala the queen and the char Bible one of my friend right now recently chawa the Bible the ala ne ti la ji robo ala ne ji ju ala ne ko ken what about black people which ala ko pdn of Bible so to kon ga chawa sure ga ro ka ba wal jo cha do cha mention one me ko yere te kon te red eden te red kare ka eden Tawa ke shoot kiera ro de shual ke je gion ajen kir red nerol in shual kuch alo this is the first time berian kuch be je ka Bible awa kir kel ke ker re kon tere at ke eden a kir red wejin shual kuch ru danu wan ngai ko kuch yo ngum lot kuch mo kuch ka nei de la nei ti char alo shual ke ai da ba translate Ethiopia ke ba shual kuch ayana so ria baramo ware de kare eden be je bo wo kan black people the quite Noah ka God Noah ram kel lo Noah te ka God ka dang diok te ka sham ke ham ke jaifas ham ajen gwan ne tin gwan ne tin char be je ka tu cha wa chyo ka wel ka bas ba kel won ka jandaro cha quite ne te la quite ga nem cha ka lat you didn't want wala chicken ka Africa would ne me to folks
civilization or banata civilization. It wouldn't be called Nimrod. Nimrod that would make you a crucial. So Miss work with ye be a jago Nimrod. Ramachar. Ayana, she rambo, Jerame ye Bible Yeah, thing, cheer up. quality all Babel. So we meet you all Iraq, ya pink and Nineveh, Kerabot, and then many meet you all Kelna. Jen a year caping, be jago to show, I show well no more. At a reality, there a lot Rami yet kingdom pe yo bi kwar be yaping go to pel go to ngai ngwana ko bi ngai bi bi la de bina bi garo aje di go to reality o kwal ni di char kwal go ji ka ni di ko ke ngwa ka ti ne kare ro ka africa de dong you know they 1/5 human being is can pel go I mean that's a lie so she true ajena mi shi wan mi am boy yo bo bi be je un mi kwal ju da ma ko ta ji ju wala men ko masai ko la ben ga kwai ke Rameda ne che kwen chege bo kula dab ga ti shwak enye kanan alo le ye je sure chale I believe chale Tamar I'm not sure I can't remember the exact name but it kanan ga ne char ji kanan ga god him alo they black people yo she ben mi am yo ka kwiwu de mi chala muze ja ba gon me china bere do are gan mane aron kene Mariam ka kwi nye Ethiopia ke nye kush mi kwen so muze me dan me te ki je kwen ka nyam char da ko na lat hello Yeah. connection do den bi we jek ten wana mo ah changa ne shege dan bo e la shege ta ko lo jere ko me chala Rahab ran kenen Yeah. Rahab ja when a wood me chala Boaz chu got a garden me chala obed jen kule la gwan David Rahab Yeah. Ramisha she ram bor in that sense chila nyoko Yeah. bene yoba ka wood me chala Uriah take a shake de me chala best Sheba men kule la man Solomon Uriah chala jera an Yeah, Hittite man Solomon. again Hittite bo chicken ate bor kanadi char loga kan God Canaan as well so jagan ram mewo ram kel ka David mighty men kan ite kon de la ji ko David ayena so changa ne chiang mi chwa queen of Sheba ke kwa she kwa sham wa shwa jien she kwa she ke jien ki Ethiopia shwa je kana Solomon changa ne ji Ethiopia don't want today they believe e Solomon is she ga me she dab gat lo ga de cho dab chwa ga je Menelik Menelik chwa dab sure that she the queen of Sheba. Ethiopia, they believe that Guardian Ramkel Kakanate at all, hello, God Solomon. So that's another thing. Shinyo go ben medan ke Jesus but take a marmid ke Jews. Hello, Chang Tar can occur, kind of met. They do join a lot bigger audience mat bigger war nying guitar Israel. Cherry me cha Israel chaka maga ji Assyria. They te chu ko look ke jikush they chu ben ke jikush in your head but that kon ben ga tam gung wun mi chale Jeremiah te ga gwa mi tana ngong ke ro wine go ga de te la la de ram ke le chu jo look wun mi chale ebet malak be je ke Jeremiah show jen dio de de wun mi chale ebet malak go awaran kush jen chu gung ni Jeremiah chu jo look re pole da ne cha chot ten cha ku lo chut re twa Rame kana bi tek de bi kana be ku lat ko ni Zedekiah o Jeremiah gor lok arani Ethiopia aran kush aran ne de char ben ke chai sho ga wal badek right ke kwingu ka right ke kwi right go kwi ju kush riu dan tong wan ngai ko right go na mo ke chai ta wen ni kwi kier ga kush ne ga de dak lan ni wa bi ke ben ba ko na ko nyal ba je pal wi pam zion wa den teten bi ke mu be gana non ko so chara ke kwiji ku shalat ke Jeremiah ka jena za isho ko wal badak mi shi ko la ben ke New Testament ta kan ke jala ne won ba da man na ne tap da ko na to kwi masai shir ke me chamen jera ma ku Christian tu ku le ya pin ko na je ko to je be kan ma to kan na shi man ko je ko baro bar ke nganye ta ko ni rot so ye chu our continent of Africa, can mo any other continent in the world. A world bukona belo vale ichi aranda ne ki ku ne to bor da ko lung ni kwa mi taka kon right mila dundan in that sense
Ramedan bo me kap dia da bo dia de ba ku lo porten wude kabe wun mi chala Simon Ramita. ran Siren Simon ran Siren a country mit a town mit North Africa lo ran Siren ne da more likely rami char mi chi la jang ni shu ka ro ba chi kwen ka ba bang an o ka wel cha na cha ka lat ke cheng ni jen di te do rodien ka ben yi ka ne te kon chicken go we kel karo ade bana ken weji juice karo baken gwan dial cha kala da gote baken ten minyu de jiu ko da me hi ko duro kel karo chana yemen gu bela jang ni shoro ka ba bangwan chawa kon ji Persia ke ji Madai ke ji lam ne ri changa Mesopotamia ke ji Judea ji Cappadocia ji Pontus ke ji Asia ke ji Persia ke ji Pamphylia ji Egypt anji Libya ene ti ta mila dung sairin jalin ke garom ke ji jus amene ji Arabia so lat ka let Yeah. ko pe gai kana ene ti bo ke do re al chicken bo ka Middle East ke Europe karo ade michi ben bo right ko me en dia Yeah. ka de right ko me Yeah. to ka ja bo ban nang ra ba wo ke nei ko kien do ro ko kien e wun mi chale ti pe mi chale jowe dan e ta ka let jang chi ba de ti pile be je Yeah. wana ga bo go ni cha ya ta jo ra ja ma chu lo du ta jo meni la be me cha la da chwa chu la jara ma nyama me kon ngat me kon accept ran Ethiopia again you the con one about Christianity or la de be ko cha con colonize the Europe is a lie she talk of Christianity con ben ke first century allo con ben ke time da ne de ja ta ke take again ku con le ling mark cho ka Africa Matthew cho ka Africa man Thomas was India cho different parts so you could find another area let jang ni sugar well chana let jang sure well diok chana men kwen ba ka bas ke la waka diok ne te kon te la gu te kwa jala la do chu ko che pol kana barna ba ze ga kwan cha ra cha la ko kidien cha do cha la wan me cha wa te me dul ko kin tiok te ga gu kana ngie barna ba ke ne Shimon Simon mi chwa ale Niger ariana Niger lo ne black man na me cha Yeah. ke Yeah. Lucia ran Siren ke Manea michi piet kel ke erot de la kuer kana sol so wuri chwale Shimon wana me Simon kana wuri chwale Lucia me boga Siren ke ji Africa ko go to taken ke choi ke New Testament ne ke ta me da ja taken take That's right. not kwan masai ne me tikan nga long before ken no ke Europe kala jang ni shoka shoka well badak cha ko la wun mi chwala Apollos bo Apollos ram kel me let ke Paul along cha rai cha lat ke pi de wa ye jen Apollos tin ba cha na je menen bo kala jang ni shoka well badak ka bes jandar cha wene cha te te garan di ju mi chwala Apollos me garan rule Alexandria mi chi ben capaces hello Alexandria te ga North Africa ke Egypt jen go ate jen ran di ju but jaga ngade ta Alexandria ke Egypt new jiwo Christianity to ke Egypt to Apollos to Masai to ngade ke Egypt to kula ben ke Israel the core after that so the reality news gonna con this race is a la nu ngare Bible like Christianity daga na is a total nonsense a garbage ni jen che chuang kwai ye chu mi chu go jike cha na cha ka lat je me cha mention chiang mi cha la ta mar ke Rahab ke Bathsheba and then di siang mi chwa la rudi ma ten ma ran mo te tik a men ti ma ji jus so da ga me xie me ta ka ba xie me lat bible goro ba kel ba lat ka bible me la ja lat ke na de ne di cha re cha ka lam ke I ja lot ke me kwa ka la ja ke slave ke je te ga tuk cha wa sho ka bang wan ka tuk cha wa sho bang wan ba janar ngwan wa ka janar baro Raja me Roy Kill me she damage me di she la de long can char then any verse ka Bible. Moa kwen yo chang na you do that can surprise be a guy ke lo de dong chilling me cha la di dong e jala de mo. Be guy ke je yo be nga yo she jala de mo afterward. Cha we ne tu cha wa sure bang wan be de na ngwan cha me chi kwang we the talk and Noah. Awa sure men chi ka da men tot jala ke je sure nga
cho we bi da ke kanen bala kwa nyere gan mane ke chu na wa ja larba a shem pop ke ko nyal no ko da ke be kanen a kwa de ka ko re bi apes ka je shen kel ke shem ke be kanen a kwa de ba da mele ne ding wana kwen ba wa ne di char cha ko lam no wa e jen me chi kon mana kwa ne di char ke je but linga gwa ra me lam ke cha we agat no wa men tot kan lam me cha lat we ke kanenพี่ชัวร์กูจะช่วยกันเอาวะแฮมเชื่อกันคุยนี่จันอาการเราเด็กแค่นอวะโอเคจ้าพยานแค่จ้ากัวระแฮมชูเชมกูรอเป็นอะไรการคุยนี่จันบัดกูแฮมเชื่อกันการดังวันการคุยนี่จันมันกูเลยละการยอกเดียนแค่นั้นเนี่ยจะทำให้ชูกันดอนนั่นหัวชูกูไม่เทจูดไอ้เจเนชูอัพดอลลัมไอ้เจเนชาลัมชาจูก็ไปจีนควายงาจีนควายเนียนเด็ดที่ก็ไม่ชัวร์กูจะมูนเนี่ยด่านเนี่ยกูเลยละมูนอิสราเอลมูนที่แค่นั้นแค่เนี่ยจะลดแค่เมย์ละเมย์ด่านเนี่ยจากกันเวก็แก่จะมีสิ่งนั้นแหละก็ว่าหน่อยนิดหน่อยวะชัวร์ละทำมาโดยช่วงนั้นจันก็จะแอฟริกาจังอันนี้ทำไม lot of our people ไม่ใช่ร้านว่ากูจะบอกว่าชาร์เมย์ especially โอ้ยเก่งไงเจ้นารอเดียนก็ครีมนี่ย้อนนารอเดียนก็ท้าวกว่าไปชาร์ก็เจ้โอ้ยเคอร์เอลัมแต่ไบเบิลมีคนเอาเป็นพวกเจเนเดียลจะก็จักเช่นเอติชาร์เอติบอร์โอ้ว่าจะลาดโอ้ยเอลัมไม่ชาลาดวันนั้นไม่นอว่าเอลัมมันนี่จะแอฟริกาก็เจ้น่ะชี้ wrong that's just simply wrongจานเกลเซียจานเป็นควีนไปชัวร์ก็เดียวก็แบบจันดารุบัดเด็กเกลเซียชัวร์เดียวแบบจันดารุบัดเด็กจานไม่ชาลัดก็พอลก็คุยก็ไม่ได้แต่ก็เด็กจริงๆนะโอ้เดี๋ยวไว้ที่ไหนดิชาร์แต่นี่คนเนี่ยดิชาร์คนเนี่ยถึงบอร์แบบจันดารุบัดเด็กจะเว้นเนี่ยยังนี่จะชุดที่ร้านยูสที่ร้านกรีกจะเตลควายที่ร้านมาหลอดจะเตลเชียที่วุฒยันดีอาลาบะเคเรย์คือโซเยชูยันดีอาลาบะเนี่ยคือโซลาบะควายอับรามไปยันมินชุกดลาอับรามไปยันเจ็บ so อันเดียก็เมื่อที่ยูสเอเจนต์อาร์เล็กงูที่อาร์ที่ก็ทุกคนครีเอทนะjust before I can finish go to them ที่อันเดียก็บาร์ก็พีซมาตอดข้าวประกาศแต่ถ้าเอเบอร์คริสเตียนิตี้เบก็จะจะก็มีก่อนเนี่ยก็แมทธิวก็มาร์คตอนที่ก็คริสเตียนิตี้ก็เนี่ยนุ่งมันอุดมชวลสายมันจะคุณเลย mention บัดไม่ชัวร์กูจะกับพอจังเนี่ยเดี๋ยวเราชวลแค่ Catholic Church Father อะไร Church Catholic Church Father อุดมตรงวันถ้าแค่นั้นอาจจะ very prominent ตั้งไงแต่เดี๋ยวเราที่แอฟริกา Radiant ตั้งแต่เลย Tertullian แต่รำเกล้าเจียนก็ Alexandria ที่อียิปต์วุ้นมีชัวร์ origin แค่วุ้นมีชัวร์เลย Didymus the blind แค่ Tychonus แค่ Augustine แค่ Athanasius ที่แอฟริกาฮัลโหลแค่ 5th century ที่รุ่นคูรดังวันชี religion Christianity จะเป็นก็นูเบียที่ก็ก่อนวันนั้นมาก่อนยี่ตัวดังจะเป็นนั่นก็ก่อนนะเมื่อบ่ายบ่วยกับแอฟริกาแค่เมื่อบ่ริว Christianity ไม่ดีบ่วยกับแอฟริกาเป็นอิสลามจะเยี่ยนก็ไอ้สิ่งที่แอฟริกาสิ่ง Christianity แล้วก็เป็นอิสลามเวลาหน้าอยู่ก็เป็นอิสลามเบียกับที่บ้านจะนักอยู่ก็น่าได้ไอ้เจเนนุ่งก็เป็น Christianity บริวเดบแบบกับแอฟริกาก็กว่าไม่ใช่แค่ 4th century ชู King of Ethiopia ไม่ช่วยอะไรซานะกว่า Exum ช่วย Christianity ช่วยจาก religion of his empire นี่ก็ร้อนคูรดังเดียว long before ช่วยลัวกันนั้นแล้วก็คนละล้านเนี่ยไม่ช่วยละเลเบลละไม่แต่ก็ Ethiopia ช่วยลัวกันลัดเกี่ยวกับเพมลัดจะ long ago แต่ละร้าน European ไม่ใช่เป็นแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยคุณที่ Portugal คุณก็เลยเป็นเมรุยควา Ethiopia ช่วยละ Tedros มาคุณว่าละเนี่ยควาแต่ก็บอกว่าก่อนแต่ละ Tedros Ethiopia got Christian already by that time. It was Portuguese. It was Ethiopia. That was the first time it took colonization and slave trade. The Christianity take Africa long ago. So me Christianity because follows Christianity in Africa go bana colonize. Yes, that Christianity I use for do me here. Me conversion Christianity me jen ke Europe. Bây giờ cái nào yên chạy làm yên cái yên này thì này cái là way mới qua na brainwash along rồi yes ôi cha religion mới qua cha use cái mấy gì chứ luôn nói riêng religion
chẳng nên nên feel disappointed oi chả cái scam believe me she Bible she quên she nó bị giết charge scam có Bible whether jiran ji use wala jiran bor wala jiran char mặt gua da kele chal cái yendi ala ji duer to gor kan tara ma gua Bible cha tara ma gua jo ne di ala chia pan chia ka goi po nya ko it doesn't matter whether ti go bor wala go ba all of us gor kon kan bong de ga maladen cái nhiều chưa có bắt đầu bang hoàn mấy chú cái gì qua là chỉ đi al chiu có to có bien en pal de do đi al we mon to take a took to girl to write different languages cha wa ne cha có con me chua cái này je te cái bon na me din mi tara ma te je me long quên ba rol đi al cái do đi al cái nei đi al cái jitung đi al chung ni am kam ko cái nào ra del wa chang ke bi ni to bor cái tet ken ga kar khan chu ga wa khan ne dung ko da nuare jalar khan ne dung kodda nei de bor khan ne dung kodda ko koddur dial chi ko ram kel tuksha wa chi kel bas 26 ja khan ran cha ka chadan bala cha la chadan pan nei dial wi mon ka lajang ni cho wal baro wal ba janar bakel ti pol che la na botin ra che lat ke kwi ko da me ko dur kel ki chi ram ko ne ne dial cha wedi kon ba kon ka jari ma kelo chawa karam kel cha do dial cha ga chako bi shin wi mon kelo adam jen ba kon dial teno okay chi ga kon ne de to ro dien gwara dien me dong you know etela kon connection ga kop so don't feel inferior tang ni message ye chu no a message of peace message of unity cha nong message ni ba na ba da everyone ya la do chung point that we are all the same we just no gan chama sai je no chi nung mu kuna lao be nai ni ko ken bo ja ke slave ni be ja kwang ku no way cha da tuo kana mo the bible che this is slavery mindset che endorse oi ba na ja ka kwang ni ka kon kwang ne de bor ke Christianity e dung ne de bor but ra ja lat ke je Christianity e dung ne de bor e ka che to that's not true Christianity a religion ko ngap ko mi cha kula kamran ko baran kula kamrare duare ke o cha use je ga ji European che don mo kon jak ko bo kon ngaven cha control ten bo kon pele chana je ke ba go ka chana je go pa tu bine right more ke kwi ko ngunde ngene yesu ngula da dia no so je na de martin na mo ne brother top benial go along de ko man no bong no daro tin kada re chu chong chỉ con môi cái tam qua cái điều để cho có rồi cái qua đó anh lang nó qua đó là long cái qua đó chứ cái đây nó trên con trên bài trên cái dây liền cái chúng mà lòng đan nó lòng qua này có yêu qua này rất là dễ làm so bông đang rồi trên đây cầm con bố con nhầm abong macalat kala jam choko welti brother dol ka Jerusalem ko kor ko me china ro are jur la jam choko welti ka ba wel ngwan wa ka wel badak jene ci Simon ala yenu choko jur no godi kenyam ke wo charo do ko na re dien to ku chere kana me chamat ke roi ni gu ni chege me cha gori ka kor come man and ban lu jo ko ba dor di bi ci te nyok ga chom ba ba tin ci dam nyok lan ko ba ya nyal ke wo benetin ko kien kuer no ko gor am ne jur dia tin chalke ka chira na me la kuer no ko nyal len bi ja ka to ko da men ci ko dor ke lu akon ci ko da je cái wo chụp con chero đó mọi karan jinu nang rider nang rider bên này đó giờ quân liền chết cô cha Abraham cha mẹ Abraham một phít nước cô đấy là bài buồn quên đi là đó mới nhận ra cái bên nhau béo cái lên bên nhau nên mới tên lệ kia cái rom dân nhau chuyện cha rồi ngô mẹ dân địa cái quan nó mới chặt gì cái quan nó mình chặt cái chi mới để làm cái gì cái thứ rằng chi mới để thêm cái gì bill chi mới để thêm cái gì bill làm mới để vậy nó gì tam char con có cái gì is different from tam đàn te cái cột ala cột lương cái gì mấy con nó tam
ajen charo kula nyu do kon ke mo la wo nyu do kro kon ne no ajen ne pin ro do nyu do ro mu do ke ko tie mi de lom nen kon la we to kom kwar dai nya le to ka pinye che chum ne ka ram be mi ni ram de wet nyur ni alo ka bi cho ko be ne pi go de me chi mi che roi wut mu cha le Simon Peter che sa ke no medan cha wo chi yan ling manan tis gun mi cha la Simon cha roi no chu ko be che juri cha ka no ko de ke wo Israel medan ke na la re ne de ti ke jur eno cha me ga chi chwana mi ke le ke eno cha wo chu ko cha juri cha ka no ko cha ke chure ka na me ideology am gur kon na ko e ko be ala mi char e ki e ala mi tin ne che ga ta da na de kon go en na mo gwa de ga char ko eno ram gur jen ko la ro da nyu de jen ka bara nyoji ka do ga ye ka ko kon drive ki ye chi ma wo ko drive no kon ka tan bi kon bo ga jaga de kam kon lam bo ga jaka ro ade dara jime jime te ga gwa ma chala tin no ka ba choko kel ka ba janang ro widero wo ka janang ro widamwa ajana la da men chalari this message goes to nate alta konta lenga raja men la da men chalari mu liangi yantara kam yana rodu ke wo mu la rana lenga rai kara acha jala cheda karamu gwinyam dore ne na ke wo gwijana roda kanien wadin chajien bata en tegeje chuparwe this message goes to you guys nya mare kada mare michili ngana me chol gondan ala gondan chenan kwen yerma yo yerma chugo jendo gri do ka bajo ajana chola tu ba jilu telephone dal ke je ko wo bu mwal go ya pin ala ko right ko je go dudam no muku ni bible ala wo ku ni bible right nu ko right ni jen ke ji ko wo bi kwen en ko nyal china matene jin mi mwal go ya pin ala wo chitu chi ga chong nyal that means to surrender la chal ga surrender to surrender nu ko du tuo charo lo pe nyin ka dial chi ko kwen tere du chu right ko nga du chu right ko da kan du dam ro te right ko ko wana me cha kon yo gne cha kon yo gu mala ran ni ngrai ko che ta mo kon ni ne ba chu ne lo wi ja da no chi ja na gor gwanan gor je mi chi le ngana me ka ba ka bi jala le ande thi ni gwanan long chen ka mala ne ke nyam de thi ni gwanan long ko jin chang nyal mala ne me me mugwa ka dora me dora lem to da me ka gwara ka jam ne ko ba gwa ba je re ne ne de ti ajana me ajana de lar ka ajana de wa de en ga je ka chur ya shom sa Galang. Thank you. Ane gat yol ko ben kere de jagane be kono ju conclude. Yeah, manen package do bocha tako bo tok de ko lar mo tot men de lar chebela lariet ka to ko gwa content but de appreciate ni ji bin gatop ala tin chilat de kana convince ko chirwet ka ti research and Christianity she ko nene to bor ala point di alan zilat gor je bigoro ko da go akadi kalat ka media gora de lad ne ko tong nuari enje na mo ma big ne dum wan be kana convince che ga men charwa ga jog de long charwa go nga ta nyam ko da me but the long talib de ne dum wan di chocolate enje na mo ka ngatan to loy de no jen ko de pal go ngai je no ko che wi mo de chak ga be wi da mo je ga be dora mo je ga ka ko da ma pale no che deben che da jen ko batin chilat ke even ne tibune tu ngwan luok enje na mo ba ko gor ko to ka wai ne ka ba ko gor bo ka to nueri enje na mo bramade u kwintin ka to nueri ba ko kwen ramade u kwintin ko to ka wai ne ba kwen ba ka luok ka me ne jor ko ne me enyon we je me chi nueri goro amanen joran ko ken enje na mo so de la ro chro de te tin chilat wo ka gwalo enje na mo ka chalo gai ko ka bo
no one nga ka te ne mo le ya ma char kwa no one e je no mo ni ta ba che te mi at ka nje no mo me chang ande lo wa present bo nyok ka ten chelinga ji kwai le jo go gor ka ko de ko nyok present bos gwa ma do den nje no mo ko re sai mi ko la ten no one de la ro chlo de te Thank you very much. Talk a document. Talk when jinya at the moment. So next week we are check. And then right. Hopefully very soon. We can Jesus and woman like that again. No, thank you. Okay, you ideology join live. Men go ne o bine nyuat kon o teti Kenyan kon and right ko de dun dan chi dung durakel ngada na cha nyun o dong bran we ngad ne to bor colonization yes a media but ting ya dan jabata colonization bu kon te dial tin ta kon bu kon ju logo ti kawai ga yar kan dia. I don't think that's correct. So thank you gentlemen ko shara mada and I'm looking forward to our next discussion and ya tagamali india. Thank you. to go Thank along you. Galang ne galang. chlo ya Bye bye. ya ta